Ke Dream Mission ke Kenhun bala sandur da ke Khubor ban rat dingkong ya Drok ubala jilai ha ke jilla. Ha ke jingalam uba Francis Karshiying ha ke nyauterik urempang kala pelong ya ke awareness program ban ai Jinghikai ha ki Khynnah ki bala ngop bat kerni ha ke jingdi Drok ki baminta ki don ha ke jaka sumar New Hope De-Addiction Come Counseling Center Maudiang Diang bala penyat da ke balang Presbyterian Khasi Janta Assembly. Hakini ke awareness program lawan ban kren bat batai ki babon ki phang hakini ki Samla kumnu ban yeng halaki jong ki kejat ban trei ban keta bat ban sedang yala ki jong ki kam ki jam haba ki la kot lakia bat mi no nakini ke jaka sumar. Kino hikai ne ki skul hikai trei ki kentup na Donbosco Technical School, Industrial Training Institute ITI, Donbosco Youth Center, Meghalaya Skill Development bat kiwei Kila batai hakini ki Samla ban tur syakmat da jing shlur bat jing kermen ban trei ban keta ban smart ban sting bat kilat kilinti kin sepli ha jing jongki. Nalor kata lepin shluri ki ban shania ha ublei namar don bun ki briu shimet ki seng bahalang bat ki tanak sorkar ki ban yarap iki ban yeng halaki jongki kejat haba ki kot bat ki mi nang ni. Ha jing kren bat uba Francis Karshiying mission director ke Dream Mission ulaong. Kajingwan ra ikni ke awareness program halor ke vocal additional training kalong ban ai Jinghikai ki Samla lingba kini ki courses ban pet ke ei ke bakis ngau tenat kenang ba enda ki lakot na kini ke jingpang kin yo ban sengkam lejong bat ban ai lat iki bikin la ban yeng halaki jong ki kejat. Syuk ha ke jing kren bat wei ni ki Khynnah balakot na kini ke jingpang ulapen pau ke jing kemen shibun ban yo kum kini ke Jinghikai. Ulo ongru kini ke Jinghikai ki ai shibun ke jing mentoi ya ki tu ki Samla ki bala Ngat bat ki batrang ban lait ne ki tersim jong kini ke jingpang ban yeng no halaki jong ki kejat hadin bagi lakot. Ting Georgina walapin ada hani berkali jangai asam tampang ting wan hani ban batai phi chapang ki trades ki courses ki ba hadan bos ko jangai ki ran mo te kuma isa mentan mo ila ai ki jongi kelang markum jo hi kidan trades ki ba kidan badan hani dan ki isa kita tahu buat ki long markum jo ma te kata tahu away different man kan te course ki mangiran hani it's more kiba day na do she's not hado asna kab electrician wireman motor mechanic kite asnam ka course de ki have po ITI tikini ki basa po padi kide ki ITI hi tama ki deta ki pashis so kite electrician kide basta ka like wireman kide bale wiring te motor mechanic de paki kali te welder bale welding mo kina the woodwork technician kila munfagi I carpentry kila chief na kakati sa woodwork technician ha dia nata sewing technology ka bedi sa kiso design fashion designing embroidery kini baro nanta de kini desktop publishing bedi sa computer kum kani bangale amanta bangale presentation kidi baki hatang ni kai kini nanta de bande kum ki kumale ki illustrations designs kini baro ki hapo desktop publishing the stenography and secretarial kini pada lomba nam tabal kumbai batai sama nane ba the office kum to katri ba tho ai to te nam ta den kumanga on kini di bha po long term courses banal shisnan hadu arsne kini ki pade kidai ke banado ndrubna hadu shisne kira mo dina nong biang ni ba kini kimden ki training ko ba introduce ka MSSDS da kajingwa ajang kani ka jingwa ajang ikut Samla mo ki express ini sepuluh kita training India ini introduce kan kalong ni dabo daki kendon mo ni don ni kita ki duration mengi mo ni don ni duration kemudian let's say ke course mobile repairing jadi sound spark kenta mo ni bo sound spark kenta kemudian lai benai 3.5 months nak show kata kasap perform ke bapila don mo penjana syuk penha syuk kenang bapila bende bha halor ka kam ka jong phi ke mo te ka MSSDS ka don hang ne ban ya rap ye phi bapin pinjana ye kata ka sap ka kom ka bapila don luta in enhance kata ka skill ka jong phi am long kum ka la ka limpi ka bapi pila ban yang kata ki jong ki jan mde tang ka kam shong shuki ka de ka kam ka badon burang ka kam bangi khen kam kanu ka kam ka bangi trei ka de ka kam mo andre ka shaka ka jingwa jing pakhat ka jani
mo kasyong hagajimot ka jimot ka kajoni kumno bangin convert ya kataka skill ya kataka sap ka pong ba ublay na ayani convert ya ka siya kataka lahat kamay jakbo ni mo idon na peden juti la nang pa bansuo ang sudam ti igi nang bansuo ali that is your skill kadi ka talent ka ba mo there's a difference between skill and talent Kendrai namar bam shimna penhe pensandingi ban smutho ba kini kini kikam kibangi ngila bantrai kada bajing mut kajing perkat kajoni talong ben oh ladang inang ban start ala nang ban puli mo ladang kikadan jing puli kakam kabangi di ban mat kadi kakam shok shuki kada ni kikimi kikpa joni ru ki ang puli kun ba pinlong babu ba pin shong hapo kanu ka office ban shong shuki Kikeng batang kakam syong syuki kaya kakam. Mo, andai kamlong kunta. Kano kakam kabangi nili, kasli hayin. Kumaga ong ipi. Kungkuha diem. Housekeeping. Dan ibu dah kawai kakam. Mekanik, motor mekanik course kini ko arsen. Jadi course baik kaya club. Alam details. Kuno pinsna kali kuno pin repair. Ini pansna, islah khasinews. Insai ketiar khasinews in pandai ka buat teman. Information and communication technology kani course mengikai kuno pin install software, repair computer, software, hardware, fitter kini bangin assemble pandai kini mengikit ketiar gitar nang kuno kerjakan manrak yang man kelahe kuno ketiar kabahe melak ban kit Ngat ban kit yang ni lam khot teban pandai yang tu nanti binap up tu company simpul kini kani trade hikai tu pandai itu gitu ya tang supaya ya kador jong ka drawing ni pandai ka sum tu ka jingwa design jong kanu mesin electronics mechanic operator advance Anak ka center ka impact siya mo so maybe nga pa siya hikay kuno ba siya nga shutdown just one person or maybe a group of person kita hindi basic na bantim di ba siya pluma ba photography chalo siya group photo lagi siya to okay so dan pwede fi pa medium close up siya na ni medium close up means but express emotions of you okay long shot iko maybe some of you ka ban post mo ta ki post jab mo so you can take the long shot kung ta hikay basic so photography pa ibu lighting equipments kumno use ya kalai ha video kamtam using it imata kolong very demanding and it's interesting even like imata YouTube mo everyone mata dari ki local ngilong kinanang ki concepts kumno use at advanced videography so haki elements being used at advanced videography ki lighting okay kumno ban pinik tana di lights so doesn't mean hangga classroom doesn't mean ok aban dan kya okay doesn't mean ki camera mata most of the students kim done so what we use as smartphone, we have a smartphone, or maybe if we have a DSLR, plus points milling in hikay lang, gimlong partiality. Okay, if you have a smartphone, hikay lang ko concepts, kung look shot, kung look angles, kung look movement nation. Okay, movement like kumanta if you done a group, I'm a mechanical interacting session. This is a movement, whatever happens, kinetic movement. Kumanta ka shot, long shot, if you look clear, look at this is a long shot. Okay. Tementa fi question ta close up jonga maybe emotions jonga ngas no shisha about the issue must express so this is a close up so to the camera shot di pernah video kan trailer lagi okay then filapan go out shoot any news like news current events or maybe sports events or maybe personality events means documentary maybe mentangi haban lishim documentary about someone maybe lu majau or maybe someone kumya feel maybe stories sa shahidin habo feel have inspired so many through your documentary video okay so I like you can cover your test events and then audio visual maybe baki sound how to incorporate sound have a video they go shoot mark sound change have a video okay because when it comes to video production people you don't entertainment videos you don't give promotional videos maybe you can promote maybe this organization or maybe a product, maybe some of you come on and now if you don't get some more skills, maybe done prejudice naman masuk jangan baca ni ban mobile repairing ni just not people prejudice barwai ru badam sam anything so fila ban promote little back to stories
Okay, how you do is when it comes to diploma in journalism, what you need to do is you make short videos. Doesn't mean very lengthy videos. Yuma, they only use the phone editing apps. Long convenience, affordable, speed, and user friendly. Kembali long convenience, mat kapal CCA, kumbang ni mes memang bang like Khubor news itu. Hangta untuk hidai, ilaban, cikin dah kemudian Rio studio ni akan cakap patri, kilaban edit lembaga phone. Dah edit lembaga phone, teng dangi edit hi ilaban tip. Hano ngalaban cut, hano ngalaban mah, ngalaban delete no clip kabam day ban ai. Orang kat kom ki ethics jong kini di halang kan news ni. Dah kalau pensuk lah, you know edit for studio lo. Un lebih tang ke kaba udang ka. Te categories for of editing apps. Ki link apps pair bangin edit. Lang ki babon jat lang lembah ki ingin edit lembah ki kita gimana edit baik kum gini. Ban edit lembah ido dai. Ulai tu udah way dong ta ba. Professional apps ubah lawan edit balaban IT. Kalau pair hilaman ate, you baca ngam, kau kelarang perang dia. Hilaman aja sudah manually baik. Te hilaman at reset, hilaman at nadam sedap. Te Islam sih ban skin ban iris KK nak kau melihat masking, kau boleh KK kapan sok ya pida. Nevies you ban, bila you long kemen shot filter, kapan sok ni long AI generated app. Te Inpush ka video editing app. Video editing app dan InShot, KineMaster, VN, Adobe Premiere Rush. Kini free software kita gila bagi orang apa? Chrome. Long nampak Play Store ni lah ni atau itu download nampak Play Store long ni haban siu kan. Tu ni download nampak Chrome. Ide pirated app, ting watermark lo dan kini nana serang limit lah. Nada serang free bet. Wah, kita ki efek pair. Kalau subtah. Kini buat graphic designer. Canva buat pixart. Long kini apa phone kan? Canva ban ila ban download untuk Play Store ni, ila ban use untuk website. Kita udah sub mo. The pixart ban mantam available sudah apa Play Store, you have download untuk Chrome. Te mar be pirated apps. Tolong bunah ki features ila ban yang tu. Ulong pinja Photoshop main idea is ban blade lenti kini Khynnah ni ban UI ke lawai lazim rehabilitation ni ka gila ban ni yang ala kerja tu te ni wan ni bon demonstration mentagin sedang le ikwi demonstration tu ndai ko khumsan ban aikam ai jam Ikai kam kerja mungkin lah yang lupa lah kerja tu mereka fokusnya because kadang kau lagi cikgu apa dia kadang stigmatization kadang jingsha keno dikil anak keno kam kumnu kinyo kam kumnu menu berai kam iki menu bencana iki bagi dikena di belakang belahap kene jing pam kene jing stop mereka kumnu mission director makwa you bangi kuat bersedang suara naik. Tekum kini ki functions kini kita ini tentang license decision. Bagi nu kini functions bahaya. Kita ke forum juga Meghalaya users forum. Kini ki bela ya nak ada Jepang, bagi belajar, bagi belajar persanghiban belum. Man ya akan di kawan lain nak ada Jepang. Te nak yang pernah kuat berpergi ingin sedang naik ingin encourage lagi te ngisi boleh decision baru kaki functions bahaya jumi office making meetings lagi itu kita bentuk nak yang menjadi users forum kita bentuk yang bam lagi iki snacks kini event.com isi bentuk dokumenter seni kalau kerja lagi kila bentuk snacks kini ingin kita submit bill seni ingin Jinghikai juga ni orang itu waktu kita kamai bisa, ni berpedi bagi misalnya ni kuat mensupport lagi, makin dia yang alam hijau hijau. Nak kuat pergi ke doksa, ya kita beri orang nak kemudian makin wegi business concern so pasal ini kena
bagi bandala syuruh learn dia kan ono skills ke makiu kin plate ti gini nah kinum non kata kacing piho jadi nong bunu na wa wan na tu background himla macam ni kita ingin kuat penjai kata kacing skong aja ni hỏi jing pang mo hỏi te phila man tai cái jing yi jing phi ha be ba kan ka program ka pelong das ni hadu kan nu thai kala ban ka sta kata jing kala ka kayarap shibon hi namar ba kadang dan hapo kalong ba kimpadat suthu am ban le yu shabar te dan kum gini pa ka spark some interest in them out, before they go out te kabyang kanika initiative ba ishim na kanika project dream project and ngoba ka kan say so hi namar ba ngai ikna kim khamdan interest hi and kidai ki certain things ba kisi ki kum khna kum manging ya khamlong interested in and ki bon ki khna hane ba kham trim ya kata kam shed kidon ba trim and shed ban chna ki mobile so it is a very good initiative on their end kena kalian jing phi kana ai bin sim dan ki ba kinang wan chikmat at least ba kan wan chikini ki program khang ba kan tip isha kam nu kata ka jing thang ba ka sarkar ka dan ban i ki la ka jing kala ka dan na hakapor jangi long pat kim da bon than re kini ki initiative bashim ka government te menta bakal adan hi ka government support tenga kwa bagi khna kin nomya dan shu bure be man upor nama kani ka diga jingpang khamot iran aro ning kom bakin ja ye ki kom kani ka jingja teng na ki la bakin mi khmat menta baki dan kini ki initiative menta ki la bon shu ki services baka government ka provide and it's very helpful